Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka skill training program na kabenta ki electrical domestic solution bat ki plumber general hapo ka Meghalaya State Skill Development Society. Kala sedang ha ka silam ai jing hikai jong ka Bosco Penar Multipurpose Vocational Training Center ka Badon ha Jowai West Giant Hills District. UMDC jong ka Jowai North uba Bright Star Chermang uba lalong ku Mukongsan ula pli pait ba ya kani ka jing hikai pentbit ya ki samla kiban sayo ya kijing sia hikai khnang bakin dupla ban yeng halaki jongki kijan hagani kijing yalang la sakhi lang dau skill development officer jongga West Giant Hills District uba Lambormi Sushen but u director ka Bosco Penar u Father Francisco Dhar kidon shispangut ki samla kiban sayo ya kijing sia hikai pentbet hapo ka Bosco Penar na pendidikan yang pilih kami kontrol buat teknik training hari training yo kercitam ni yo kerja hewan ni mentai gemani yo penih besar mentai yang pijimat kamu yo di mana juga kui di masa tapi jadi tak nak kerja ke cintmu yang ada training ya kerja orang sesin kelam cipun tak penih training ke ada invest sorkar kamu invest sorkar cipun ke besar dan mentai yang pi dia kerja lang cerita ke Bosco Penar kalau pula yo benda bikin training dia kerja request dari yang pi kau charge terkena attentive ye kino hikai yang pi dan MBE jing ya keli ki kat orang MBE ni kategori kita tak objektif lada hadin ke training man hi kam juk hi kam man hi man ka sini di feel yang office kejing tu yang man ada ke training tak man hi something man pergi aset yang overset dia kam dei kene yo no dan hakim musnya yang nang we are no dah kemudian kam dei kene we ko lah bodak appointment jam jing ya ba kamu pi tak ki aset yang ke district training pi man bikin aset kinong irap ya kinong chong yang lebih jual kamjo ne yo man ga ada nu irap yang gejing bermi mah yo paisa ni kata ke situ yang ni te yo tam cipun doang abi all the best pak cipun gejing toy ya kerja tu ni ta ha tapun jiwa pas dengan ke institution wala ye yang jauh jadi kama ketemu baca itu tidak yang yo pas ni kama bantu orang ni wah ILM kena tu lepas beliau sedikit jadi yang cukup lagi nalar kayu kata mak yo kecil toy bukan jika bahwa mereka institusi mana kerja rapor hari ni report ke jingkit jingstar menangku bah warok kampung berku ketika literasi yang kami kalian mirip pendapat kerek sorkar ibu sih jo ya lam pakai lagi cuma perkhadi jo perkhadi man ilas kori dia pendak man doktor man engineer ni dia kerek office kata ni ke cuma dari kibi tuan kam jan pelajar ni dari untuk boy ke jingkai buaga jing penyo nanti bagi pan mau di last code di start tip kerek office dia antara bahwa kaum man kami yoi mie ke kesokan mie go tap di warok di tip start hako di office yang kesokan ha di pos dona tip start man lebon ni dan mie chong segabha go yok kesokan chong gabha lagi tumyo la kesokan cinggo beri gelap training cepi jauh di mereka training po pakah jauh di utip kamu dia yang lagi jauh di jam lalu pakat dengan ki sorga bah ada perlu dikepor hakatnya perlu untuk ki sorga klaim dan pakat di kamu dia yang lagi jauh di jam manggo tablet nani daun Islam ngapor wallahi Islam bang jebang ko man he start mana orang kan pacang le ni Pak ini ada pekat dari lagi sorga dan mohon pekat lagi sorga dan yo dan dalam yo pacang
ujiannya di kejauhan bicara tapi awak jauh kita begini gelap wan terding ni kamu pan dia orang ada hadar kau jauh malam bami orang mandu minat wan cakap ni hak jauh ni ke timur toy sudah pepcis ni hak mendong di hak mana ini terding dan pepcis ni mendong di kejadian man ke jingdo toy api wan man kesini lagi jauh ni terding step by step lu kiri hak ada orang hak light yang ni hak lambar mah